Živo. Živo. Kako si? Je bilo že bolj. Je bilo boljš, kako te ime? Cene. Cene? Kaj te boli? Povej mi, kaj te boli. Imam se cel zaenkrat. Cel si? Predvsem noga pa roka. Ok, se ti? Nisem povej. Včeraj zvečer je nazadnje jedel, zdaj tako imel sam kavo, pravi, da ga boli okrog nog. Ostale stvari je v redu, ve, da je danes sreda, se pravi zavesten pa. Cene zdaj bo malo pokal. Ok, nič se ne bat. Če se ti bo zdelo, da kaj ne štima, nič hudega. Droga je s huliganom pa je. Ok, reševalc, safe, gremo not. Razpiralo to stran, pa priprav si škarje. Blanka, ko priprime reševalc, primeš glavo, greš na razpiralo. Ja, oporenca mu moram dati gor. Imaš? Držim. Držim. Kako si rekel, da te ime? Cene. Cene. Zdaj ti bo odpela bundo, pa ti bo namestila vratno oporenco. Malo bo neprijetno, ampak to pač moramo, v redu? Ja. Ok. Čak, samo malo, ej. Čak. Počak. Samo to, da namesti vratno oporenco. Imaš mali vrat. Aj, vse je zaščiten, razbiji steklost. To je to. Imaš? Držiš? Držim. Grem. Ok. Razpiralo, da je Lej, safe. cene? Ja. Še enkrat mi povej, ker nisem prej slišal. Škarje, odmakni razpiralo, škarje, dej na Miha, prestavi. Zdaj bojo klele odrezali, v redu? Nič se bati, ne bo nič narobe. Zareže spodaj mi v B stebriček. Ajde, v redu. Koliko je bila pa ura, če Dvigni zapil? zaščito. Približno. Glavo zaščito. V 8. To je to. Pazi. Vrata. V redu. To je to. Vitenc odklopa akumulator, razpiralo, pride sem. Še dobro, da šel na ITLS. Kaj s te strani pa zdaj? Zdaj bo šla streha stran. Gremo nazaj. Ok. Dajmo, ajde. Podiraj zid, drž tega, da ne zleze. Cene bo? Ja. Še kaj noga boli leva? Še kaj drugega? Ja, zapistje. Zapestje, ja. Bomo malo. Sam miga pa še? Kar povej. Na 3 gremo gor. Ok. 1, 2, 3. Stoj, še enkrat. Na 3 gremo gor. 1, 2, 3. Stoj, Nosila. Daj glavo, Miha. drž, Noga. drž, nosila dvigan. Ti imaš jaz držim stegnamico. Ok, jaz držim. Pazi tam, da ne bo šel na volan. Prosti. Nazaj bomo šli proti tepnika. Ok, gremo, smo pripravljeni? Na 3. 1, 2, 3. Ok. Smo pripravljeni? Ja? Na 3 gremo ven prek zadnjega dela vozila. Na 3. 1, 2, 3. Počas. Počas. Počak. Pripremi. Prim. Stoj. Smo? Ja. Na 3. 1, 2, 3. Počas. Si je ok. Na ono stran rešilno vozilo.